Olá, bom dia, bamalos telespectadores Sirahoto e Bedet. Hoje hamuto kohau, Madre Elsa Pinto Mendes Fernandes, FDCC, e a escola, Instituto Profissional de Canossa, Departamento Turismo, Hospitalidade e Culinária. Ao mesmo tempo, hau hanessa docente, nebe makhanuring iha departamento idane. Hoje, hau hakarak hamuto ko imi atau apresenta ba imi konaba produto mai. Mike magnudar produto principal na bema kau se utiliza. Ihane ihamos trigo na bema kau se usa. E kiar na be hau mosona. Ihamos uvas marang. Ihamos masmidar na bema kau se usa. Ihamos mantolo. Vamos a influencer na bema kau se utiliza lori garnish. Ingredientes temos manteiga, royal, susu bem, o B. Ingredientes siranema how se utiliza tu bele produz bolo tirmai. Tirmai ita tama ini prosesu o satu halo bolo ne. Molo katu halo bolo ne, Mike how se koa, asainnya kulit halamos, hafoin fahe bahat, otumak foin daam fal. Molo katu tama ne prosesu kita haluha kona baninya hizeni. Wain hira hahang ne bema kininya qualidade ne bedia, precisamos ninya hizeni atunune bele po saudi tiak paipa. Ini Mike how se koa ni kulit. Tambane oing hau fase tiana então hau quaret ne kulit halmos atu nune menghira itadang nila bele metang o foer. Mike hau se fahe bahat atu nune menghira itadang karik e bele tasak lalais. Dia belum sira, mai kakua hotona, tirmai ha prepara sanang atau bele dang ya durante 20 minutos. Ya, põe taube. Agora, dangona ita hen to nya tasak, hafoi makitasai. Tuir mai, hausi te infali masimida, atu nene lori hen bainira maik ne tasak atu tabele produce. Masimida hausi sukat, ia net 200 miligrama. Atu nene nila bele midar liu, tapi tatene dalam barang yang balong ngadung kosta ninya midar. Ini masih midar lebih prepara tu bele usa. Tem makne ya se foti sana atau bele poin tahu semida oh ini ya
mas midar lebih itu tem kedok na fating niya. Banhira mas midar na bengana, potimos manteiga, taudet kanuri singida, atunune nia labele motuk, no labele tos. Agora secar susu bem ia 100 ml. Menghirap susu bem tak kero kona, tahu falmaya nih. Intonya kental. Mas midar prontona. Lainnya, se continua sal, pensar atu kahur, ini ingredientes pirmai. Kasih tahu manteiga. Nene banhira ita lakoi midar liu ita belet sukadet mas midar kanuru ha mas midar ita mixer ton nah ya mas midar sa mixer to muti. Mai harus tahu tentang mentolong, mai be mentolong penghatnya harus tahu luk lain, rua, tahu. Kita continue mixer. Firmai se tata mantolong ta. Mantolong penghatnya ba ingredientes ida. Sebain hira ita karak halo bara kita belamenta tanya ingredientes ira nesan ohing haus sukat. Firmai ta continua mixer na fating. Diak ne pronto na kita hentandet banhira maik tasa foi ma kita pen kaura moto. Diak tirmai tare maik ne bewa hinta daang ne kaliona be si henta intuan lai tambahnya si daun. Tirmai tare maik ne bewa hinta daang ni komisa dodokona antang ita bele
sayona. Make stay so big. Aí ita continua deut. Atu ne ita bele kahor hamutuk fali ho ingredientes sira selok na bema ka iya. Ita bele blender retmus diak. Abi diak lita deut hansane pa ita sente wang hira kon nia tasak. Ita hangka ita sente ninya sabor maek ne iha na fati. Diet mus lali ka halon ya utli mus diak. Kita se mixer pali. Ya ne hala diet halo rahong liu membe halo diet liu atunya masih tatunu bane ni ini sabornes ya nafat. Masih midar na be wang ita queima. Pronto na, agora ita fui fali mai fating, atune ita bele kahor ramut. Ini, kita tahu masih midar na be mas wang queima na ne, ita fui ba. Kita lumang atu uza royal atu bele halo dosi nesai nomos mamat atau kanurida habano. Trigo na be ohin ha sukat ihane iha 200 gram. Abele tau da tau kona. Apoi mak tau maek ne ba. Hira ita tau trigo ita kedok maknya sebe ita belamenta tang. Atu ini bele marang tuang. Apoi ita tau tu falmai maek ne be mak ohing hada no dia tona. Rumah. Apoi ita mixer. Apoi tau mos kiar ne be mak ha prepara na hene. Atu ni bele iha sabor dia klitang, mau ikuang sira na bema ka ita prepara na. Nang hira tawa na ba la precisa na mixer, ita bele uza fali kanedok tune ita bele kedok niya halo dia. Bele hatene den kata niya marang ka o se bokong at ita bele amenta tan trigo to. Yan niya amenta tan le trigo to amba atune bele. Eta niya kombinasyon ne kanesa. Kusliu ita tahu ubas marang na bemak o yung prepara na yan. Ubas na bele koa o lakwa mas labtita. O yung kerok ta. Dia punya ingredientes sira na bemak o yung iya hata hamutu kotona. Tirmay ita lokilay oven at niya bele manas dia apoy makita bele. Loke atau ni bele manas tila itu tapos mo kita continue tunanya ninya temperaturnya ita bele tahu iha 100 atau ni bele manas dia y haremos combinación entre ajine leteng o crack molo kita tunggu hause kose look like manteiga ba formas ne be makiha
atu nune bem hira ita tunu karik. Ita hasa tasa kona ita hasai mai niela bele-belet. Ita bele usa formas bot mestia, formas kiik mestia. Formas bot bem hira ita halu bem mabarak ita bele usa, mai tuang. Ita bele usa idane tu praktis liu ita la precisa kuat. Apoi kari trigo itu ambanya larang. Apoi ita tahu na ba formas atau na ita bele tunun. Tahu lalikan aku nuliu atau nune bangiran ya saya karik nila bele fakar saya. Ita bele tama na dako. Apoi ita continua lor mai tama ya. Taheng tonya tasa, depois mai tasa. Dia beleng sira resultado ikus makne itanya dosi tasa kona. No, ita bele hasai dan daw kona husi opennya larang. Dia ihane ia variedade rua. Ida na be latau kia rusi leteng. No, ida ya tau kia ya. Hentain tuang, ia maliring mai tabel hasayo sininya formas. Dia resultado ikus itanya dosi na beo inta halne prontona. Agora tabel hasayo si formas no plating habikang. Sira ida emak ninya resultado ikus na bemak iha. Dia ninya resultado ikus mane agora vamos dele coco. Sim, gosto lá. É, minha resultado está liona. Magnete, hanya apresentação, babelum sira roto. Sema cara que aprende, bele foto ninha ingrediente sira na bema cohen, how for sai e hanaba. Obrigado para, ba imi ninha atenção.